صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا رب صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوزى. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاء وأوزى. يا رب صل على محمد واسلك بنا رب خير معيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا رب خير معيا. يا رب صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا رب صل على محمد وأصلح القلب وعفو وانفاق. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب وعفو يا رب صل على محمد يا رب صل وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واغفر المعادي واصرف وردا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حسنك المغنى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد. رب ارضى عنا رضا الأرباب. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل
آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
الذي بك يا مشفع خصنا وأبانا صلى الله عليه مالك الأطعار معدن سرك الأسمى فهم سبل النجاة أيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام عمات دينك أسبحوا لولائه عدوانا صلى الله عليه والتابعين لهم بصدق ما عدا بالمودة أن يجل أشجانا صلى الله عليه والله ما ذكر العبيب لدى المحب إلا وأدعى والي أن نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس لنا صلى الله عليه لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن عشوا وأذهب رانا صلى الله عليه احتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتئن تسأل ربها رضوانا صلى الله عليه حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآلاء صلى الله عليه واقصد إلى أوصاف طه المجتبى واعبر بقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل كل القلوب
الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تسير كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه قال الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله عليه مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيك من غفلة عنها وقل يا صلى الله عليه واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها اعتبر زيادة صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صلى الله عليه طهر الله حماه اختاره وما برك مثله لسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نور الهدى وفنان في حسنه أحيانا وباللقاء أحيانا صلى
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا. صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا. صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا. صلى الله عليه. قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا. صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا. صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافعين ومشفع أنا قلت لا أتوانى. صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع صوت فقل يسمع لكونك نجم فخر كمانا. صلى الله عليه. ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا أتي أنا الجنانا. صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه حنانا. صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معطي تكاثر عن عطاه نهانا. صلى الله عليه. بالله كرر ذكر واسم محمد كيف تذيع عن القلوب الرانا. يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك. يا رب
آله صلى الله عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بدنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكان صلى الله عليه والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان صلى الله عليه يغمر نور طه وجهه وسرى إلى المنصور عيانا صلى الله عليه وهو ابن هاشم الكريم شهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه يدعى من شأنه قد يتلازز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا صلى الله عليه واعلم برفعه إلى إسماعيل كان معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوانا صلى الله عليه أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض وأسرعت رضوان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي تجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع هانا صلى الله عليه إلى فجر أبرزا شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك صاحب الفجر والرافع
صلوا على النبي محمد. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام. بضعة محمد حبيب الله خير الأنام. نعم البتول الراضية نور كل ظلام. أم الحسن والحسين آل المراقي العظام. لهم عطايا من المولى كبار جسام. هم سادة للجنان العالية يا غلام. هم سادة للجنان العالية يا غلام. من حبهم صدق بان يسكن بدار السلام. ومن تعلق بهم يظفر بنيل المرام. أكرمت يا بدد أحمد فنعيمي بتمام. وامنحي عبدكم في القرب على وسام. لكم بحمل الرايات الحمد أحسن قيام. تعم دعوته في الأكوان كل الأنام. نلبس خلعير ما يصف سناها الكلام. يا نور قلبي ويا أمي عليك سلام. في كل حال وشان كل لحظة دوام. عليك صلى إلهي مع بك الإمام. إمام كل الورى في كل خاص وعام. الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام. الشافع المبتغي يوم اللقاء والزحام. يوم الملائكة تنادي جمع كل الأنام. غضوا أبصاركم تمر بنت النبي بسلام. غضوا أبصاركم تمر بنت النبي بسلام. ونكسوا رؤوسكم ما أعظمه والله مقام.
طه فؤادي في محبتك هام والله أنتم مرادي في الدنيا والقيام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام وما أنا إلا بكم يا سادتي يا كرام عليك مع والدك أزكى الصلاة والسلام وأهل الكسى ولبيتي عليين المقام والصحب أجمع ومن على هداه استقام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بفاطمة قد صفى حالي ونلت المرام بضعة محمد حبيب الله خير الأنام أعلى لها الله قادرا في العلا والمقام والحمد لله رب العالمين على النبي محمد صل وسلم عليه. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى اللهم صل وسلم على رسوله سيد المجتبى وعلى آله وصحبه وتابعين للمصطفى اللهم صل وسلم افتح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد حضرة المحترم إلى الحبايب بن الأعزاء وبالخصوص سيد الحبيب محمد بن علي بن شهاب وسيد الحبيب أبو بكر بن العقيل بن شهاب متع الله تعالى في طول حياتهما mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga semua orang-orang tua kita yang berhadir dalam majlis ini. Allah Ta'ala berikan keberkahan umur kepada mereka semua sehingga insya Allah hadirnya mereka membawa keberkahan untuk ini majlis. Hadirnya mereka insya Allah membawa keberkahan dan turun rahmat untuk ini majlis sehingga semua yang hadir daripada kaum laki-laki dan kaum perempuan mendapatkan keberkahan sehingga menjadikannya orang yang bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para tengku, para asatid, a'izzah al-mukarram, hadirin wal hadirat yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu namanya pada malam yang mulia ini, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kumpul di dalam malam yang penuh keberkahan, malam yang full barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana di dalam malam ini kita mengagungkan salah satu daripada syiarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya mengagungkan syiarnya Allah adalah termasuk bagian daripada takwanya hati. Kita ngomong urusan hati, kita tahu bahwasanya innallaha la yandur, Allah Ta'ala nak mandang engkau punya harta, engkau punya baju, engkau punya pakaian, tapi Allah Ta'ala mandang itu punya hati terlebih dahulu. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya berfirman, barang siapa yang mengagungkan syiarnya Allah maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Maka mudah-mudahan hadirnya kita pada malam yang mulia ini merayakan Isra'ul Mi'raj baginda Nabi Muhammad, mudah-mudahan ini hati dipandang menjadi hati yang bertakwa insya Allah di sisinya Allah. Ini yang kita harapkan.
Allah Ta'ala mandangkan hati kita dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita fahami ini hati. Berapa kali ini hati memandang rendah kepada muslimin yang lain? Berapa kali ini hati kemudian mengotori hati tersebut dengan perkara urusan penyakit hati? Akan tetapi insya Allah malam yang mulia ini kita agungkan baginda Nabi Muhammad, kita agungkan baginda Rasulullah, kita agungkan syiarnya Allah, kita agungkan Sayyidil Mustafa, kita agungkan Sayyidil Mujtaba. Perjalanan khaligil ada, perjalanan kharigil ada fi alami sufliyat wal uliyat, perjalanan Isra wal Mi'raj disebutkan oleh para ulama perjalanan yang merusak logika akal manusia baik bagi alam bumi maupun alam langit. Tidak ada perjalanan yang lebih merusak alam logika manusia dengan kecuali perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad. Kalau ada orang kemudian mengatakan tidak iman dengan perkara urusan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad, karena urusan Isra ada Mi'raj. Kalau dia tidak iman Mi'raj, kalau tidak iman Nabi Muhammad naik ke langit, ulama mengatakan bahwasanya ini hukumnya fasik. Fasik kalau tidak yakin Nabi Muhammad naik ke langit. Tapi kalau sampai ada orang tidak iman bahwasanya Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kata ulama hukumnya kafir. Karena nas daripada Al-Quran, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan daripada Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran perjalanan yang penuh kemuliaan ini. Subhanallah, perjalanan yang begitu agung, perjalanan yang begitu mulia. Perlu diketahui ya ikhwan wa ikhwati billah, setiap orang yang memiliki kesuksesan di dunia ini, engkau tak boleh pandang daripada kesuksesannya. Engkau boleh pandang, tapi coba engkau tengok di balik orang yang sukses di dunia, dia mesti ada perjuangan banting tulang, jerih payah, miskin terlebih dahulu, jerih payah, dia pontang-panting untuk menjadi orang yang sukses tersebut. Karena sukses adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baginda Rasul ketika perjalanan daripada Isra wal Mi'raj, apa yang menyebabkan baginda Nabi Muhammad mendapatkan hadiah teragung daripada Allah, hadiah teragung daripada Sang Pencipta? Lihat latar belakang baginda Nabi Muhammad, lihat perjuangan baginda Nabi Muhammad. Kita sebut umpama minggu lalu Ummu Kulthum temani baginda Nabi Muhammad. Nabi diboikot 2-3 tahun sama kafir Quraisy, tidak boleh masuk Mekah. Nabi keluar diboikot sama orang kafir Mekah, keluar Nabi di sekitar daripada taman keluarganya baginda Nabi Muhammad. Sampai di situ Sayyidah Khadijah sakit parah, sehingga Sayyidah Ummu Kulthum harus menggantikan posisi Sayyidah Khadijah untuk rawat Sayyidah Fatimah yang masih kecil. Bahkan disebutkan Nabi dan keluarga Nabi tidak memiliki makanan sama sekali dalam boikot 3 tahun tersebut, cuma makan daun. Terus orang kafir Quraisy terus mencemooh baginda Nabi Muhammad, ngerayu Sayyidina Abu Thalib, ngerayu Sayyidina Abu Thalib, ngerayu Sayyidina Abu Thalib untuk baginda Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Baginda Nabi Muhammad ketika ditawarkan oleh amiknya, wahai Muhammad, engkau berhenti saja sudah. Sayyidina Abu Thalib menyuruh Nabi Muhammad berhenti bukan karena Sayyidina Abu Thalib tidak mendukung daripada perjalanan dakwahnya baginda Nabi Muhammad, akan tetapi Sayyidina Abu Thalib kasihan melihat dia punya keponakan, khawatir dengan keselamatan keponakannya, sehingga satu kata yang dikeluarkan oleh baginda Nabi Muhammad, yang kata tersebut menjadi tagline dakwah baginda Nabi Muhammad yang tidak bisa digoyahkan. Pamanku, andai kata orang-orang musyrik mampu letakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan ini dakwah. Nah, orang kafir mampu letakkan bulan di tangan kananku, matahari di tangan kiriku, untuk aku tinggalkan ini dakwah. Kata Nabi Muhammad bilang sama mereka, aku tidak akan tinggalkan ini dakwah sampai mereka akan melihat ini Islam akan berkembang luar biasa. Allahumma shalli ala Sayyidina Rasul. Iman yang begitu kuat dalam berdakwah kepada Allah.
dalam perjalanan dakwah yang begitu luar biasa. Tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW diberikan ujian daripada Allah, wafat paman tercintanya yang belain Nabi Muhammad, yang ngejaga Nabi Muhammad, yang senantiasa ada di garda depan untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Thalib wafat. Apa yang terjadi? Orang kafir Quraisy memandang bahwasanya sekarang Muhammad tak ada yang jaga. Muhammad tidak ada yang jaga sekarang. Maka orang-orang kafir Quraisy mulai berani untuk menyakiti baginda Rasulullah. Mulai berani buat sayembara, siapa yang bisa penggal kepala Muhammad. Mulai berani untuk kemudian Nabi Muhammad sujud. Ini kepala baginda Nabi Muhammad yang dipakai untuk munajat sama Allah, yang dipakai untuk kemudian mengeluarkan hadis yang begitu mulia, yang dipakai untuk mengingat semua daripada wahyu Al-Quran. Ketika sujud di hadapan Ka'bah, orang kafir Quraisy meletakkan kotoran unta di atas pundaknya Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah masih kecil, tidak ada yang berani memindahkan kotoran tersebut. Satu orang pun tidak ada yang berani. Takut semua dengan pasukan Abu Lahab dan Abu Jahal. Bintu Saghir Sayyidil Mustafa, putri terkecil baginda Nabi Muhammad, dia berlari kemudian dipindahi kotoran. Keluar air mata Sayyidah Fatimah tatkala memindahkan kotoran daripada pundak daripada ayah tercintanya baginda Nabi Muhammad. Berlari Sayyidah Fatimah untuk kemudian memindahkan kotoran tersebut, karena daripada orang kafir Quraisy, mereka bertubi-tubi menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad selepas daripada wafatnya Abu Thalib. Tak lama selepas wafatnya Abu Thalib, sebelum wafatnya Abu Thalib juga wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, istri tercinta Nabi, istri termulia Nabi, istri yang paling disayang oleh baginda Nabi Muhammad, istri yang paling dikasihi oleh baginda Nabi Muhammad, istri yang baginda Nabi Muhammad tidak sedetik pun bisa melupakan bagi Sayyidah Khadijatul Kubra. Dalam Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah yang besar-besaran, penaklukan daripada kota Mekah yang besar-besaran, kaum muslimin pulang kembali ke kota Mekah. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, engkau mau tidur di mana ya Rasulullah? Apa kata baginda Nabi Muhammad? Wahai sahabatku Ayyub al-Ansari, tolong carikan tempat tanah kosong di samping kuburannya Khadijah, karena aku pengen bangun kemah di samping kuburannya Khadijah. Oh, cinta yang begitu luar biasa. Bahkan dapat hadiah daripada raja. Nabi bagikan satu persatu. Satu orang perempuan tua dibagikan dua sama Nabi. Sayyidah Fatimah nanya, Abah udah tidak berlaku adil atau bagaimana? Kok yang lain Abah kasih satu, yang ini Abah kasih dua? Kata baginda Nabi Muhammad, ini Abah kasih jatahnya Abah. Toyib kalau Abah mau kasih jatahnya Abah, tapi kenapa Abah? Kata baginda Nabi Muhammad, wahai Fatimah, ketahuilah, perempuan tua yang aku berikan dua kantong tersebut, yang aku berikan lebih daripada yang lain, yang sampai aku berikan jatahku kepada dirinya, dia adalah sahabat dekatnya, istri kekasihku Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Sudah wafat Sayyidah Khadijah, temannya daripada Sayyidah Khadijah masih diingat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa wafatnya Abu Thalib, peristiwa wafatnya Sayyidah Khadijah, sehingga disebutkan bahwasanya di dalam tahun tersebut disebut dengan Ammul Huzun, tahun kepedihan, tahun kesedihan untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan tahun yang menyedihkan untuk baginda Nabi Muhammad, dua kehilangan daripada mahkota tercintanya baginda Rasulullah. Kehilangan baginda Nabi Muhammad, sosok yang bisa support baginda Nabi Muhammad, yang bisa nolong baginda Nabi Muhammad. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha memandang kepada hatinya baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui kepada hatinya baginda Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha melihat akan hati mulianya baginda Rasulullah. Tahukah kamu pemindahan kiblat yang sekarang kita pergi ke kota Mekah, baginda Nabi Muhammad saat di kota Madinah, saat tersebut kiblat masih menuju kepada Masjidil Aqsa, baginda Nabi Muhammad saban hari saban malam cuman mandang ke arah kota Mekah, berharap cinta betul sama kota Mekah. Nabi tidak minta,
Nabi tidak ngomong sama Allah. Padahal kalau Nabi ngomong, Nabi bisa aja punya hak veto terbesar kepada Allah. Tapi Nabi tidak ngomong, Nabi tidak bicara sama Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran. Waqad nara tagallubak. Apa katanya Allah? Apa firmannya Allah? Wahai Muhammad, aku sudah melihat bagaimana bolak-balik hatimu kepengen kiblat dipindah ke kota Mekah. Maka pindahkanlah kiblat ke kota Mekah, supaya orang faham. Orang-orang yang dimana yang mengatakan bahwasanya kalau ziarah kuburan Nabi menghadap kiblat, jangan hadap baginda Nabi Muhammad, disuruh belakangi baginda Nabi Muhammad dan menghadap ke arah kiblat. Kita mau menghadap ke arah kiblat, bagaimana kita mau menghadap ke arah Mekah, sedangkan penentuan arah kiblat itu berdasarkan hatinya baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa belakangi baginda Rasulullah kalau bukan kata baginda Nabi Muhammad ini kiblat masih mengarah kepada Masjidil Aqsa? Kita mau belakangi manusia yang termulia, manusia yang menyebabkan arah kiblat kita menuju kota Mekah cuman perkara hatinya baginda Nabi Muhammad kepengen pindah ke kota Mekah, tidak minta, tidak bertanya kepada Allah, tidak kemudian mengajukan kepada Allah, cuman karena urusan hatinya baginda Nabi Muhammad terlalu mulia sehingga dipandang langsung oleh Allah. Supaya faham kemuliaan baginda Nabi Muhammad, supaya faham kemuliaan Nabi Muhammad, sehingga ketika Nabi Musa kalimullah bisa bicara sama Allah, minta kepada Allah, ya Rabb, aku pengen nengok engkau ya Allah. Apa katanya Allah? Fa innaka lan tarani, engkau tidak bisa lihat aku wahai Musa. Dikasih sedikit sama Allah daripada tajallinya Allah, keagungannya Allah kepada gunung-gunung pecah. Nabi Musa pingsan, Nabi Musa pingsan. Nabi Muhammad tak pernah minta sama Allah. Subhanalladzi asra, pahami ayat Al-Quran. Subhanalladzi, maha suci Allah. Allah memulai dengan kalimat subhanallah karena Allah Ta'ala pengen ceritakan satu kejadian yang dimana letakkan dulu akal kalian di pinggir, letakkan dulu pikiran kalian di pinggir. Kita punya akal, kita punya otak, tidak mampu untuk merangkum semua cerita yang begitu besar daripada Allah, sehingga Allah Ta'ala memulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah, supaya kalian tidak memikirkan bagaimana bisa baginda Nabi Muhammad berangkat daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bagaimana mungkin bisa berangkat daripada Masjidil Aqsa ke langit dalam waktu yang sekejap. Tunggu dulu, subhanalladzi, engkau punya otak, pinggir dulu, engkau punya akal, pinggirkan dulu. Allah Ta'ala ingin ceritakan kejadian yang begitu besar, kharigil ada fil alami sulfiyat wa uliyah, yang bisa merosak akal pikiranmu, baik bagi penduduk bumi maupun penduduk langit. Gimana tidak merosak akal? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa tidak nyampe semenit, nyampe baginda Nabi Muhammad. Orang terkaya sekalipun yang mampu membeli jet sekalipun tidak mampu pergi Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dalam waktu yang tersingkat seperti baginda Nabi Muhammad. Kalau engkau pakai logika akalmu, engkau gila. Engkau pakai logika akalmu, engkau bisa gila. Tapi subhanalladzi asra, maha suci Allah yang berangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, yang berangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil, sampai ke langitnya Allah, yang mengumpulkan para nabi, Nabi Adam, Nuh, Hud, Saleh, semuanya dikumpulkan di dalam Masjidil Aqsa. Ngapain? Itu nabi bukan orang biasa. Allah Ta'ala kumpulkan daripada orang yang termulia di zamannya, para anbiya, para rasul dikumpulkan satu tempat, sehingga para anbiya dan rasul mereka menyangka ketika dapat undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kejadian besar yang akan berlaku sekarang ini, sehingga Allah Ta'ala memanggil, mengumpulkan. Tidak pernah terjadi yang namanya kumpul semua para nabi dan rasul pada satu zaman. Ternyata ketika baginda Nabi Muhammad masuk, para anbiya lagi sholat, tiba qomat mau melaksanakan sholat, tak punya imam, semua tak ada yang berani jadi imam. Nabi Adam tawaduknya tidak berani jadi imam, Nabi Ibrahim tidak bisa jadi imam, Nabi Muhammad juga dengan tawaduknya tidak berani menjadi imam. Tapi Nabi malaikat Jibril alaihissalatu wassalam megang tangan baginda Nabi Muhammad, megang tangan baginda Nabi Muhammad, "Gub ya Muhammad, fa innaka muqaddam."
wahai Muhammad, engkau bangun, engkau jadi imam, karena engkau telah ditunggu-tunggu oleh para anbiya dan rasul supaya engkau menjadi imam daripada seluruh nabi dan rasul. Kemudian ada orang kemudian yang meragukan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Ada orang yang mengatakan, buat apa rayakan maulid baginda Nabi Muhammad? Ada orang yang mengatakan, ngapain muliakan baginda Nabi Muhammad? Anbiya, rasul, malaikat, mereka tertunggu-tunggu baginda Nabi Muhammad. Engkau bahkan ketika naik ke langit, jumpa daripada langit pertama, langit kedua, malaikat ngapain? Ditanya, diketok pintu oleh malaikat Jibril. Man, siapa? Kata malaikat Jibril. Waman ma'ak, siapa yang bersama engkau? Malaikat Jibril mengatakan, Muhammad ibn Abdullah, Nabi Muhammad. Malaikat yang menjaga langit, dia nanya, Abu Aiza Ali, udah diutus baginda Nabi Muhammad. Para ulama menyebutkan bukan para malaikat yang langit tidak tahu baginda Nabi Muhammad itu sudah diutus atau tidak kenal baginda Nabi Muhammad. Bukan mereka tidak tahu kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Allah, demi Allah mereka tahu. Malaikat Jibril bolak-balik turunkan wahyu, masa pula malaikat langit tidak mengetahui siapa baginda Nabi Muhammad? Tapi kenapa malaikat bertanya? Mereka bertanya untuk pastikan, karena memang kabar baginda Nabi Muhammad akan naik ke langit dalam peristiwa Isra wal Mi'raj udah viral dia di kalangan para malaikat di langit, sehingga mereka yang tidak mungkin turun ke bumi, arsy tidak mungkin turun ke bumi, kursi tidak mungkin turun ke bumi, malaikat yang menjaga langit tidak mungkin turun ke bumi, mereka menanti-nanti kedatangan baginda Nabi Muhammad, sehingga mereka mau memastikan, Abu Aiza alaih, apakah sudah tiba waktunya baginda Nabi Muhammad akan naik? Ketika dikatakan na'am, sudah waktunya baginda Nabi Muhammad, dibuka pintu oleh para malaikat menyambut gembira kedatangan baginda Nabi Muhammad. Mereka tunggu-tunggu. Nabi Musa orang yang paling nunggu kejadian ini. Turun Nabi Muhammad, ambil perintah sholat, balik. Kenapa Nabi Musa tidak bilang aja, Nabi Muhammad, engkau minta kurang 45 sama Allah, balik lagi, umatmu tidak sanggup 50, sanggup cuma 5. Kenapa Nabi Musa sampai capekkan baginda Nabi Muhammad, ya Rasulullah, umatmu tidak sanggup minta kurang 5, balik lagi. Wahai Muhammad, umatmu tidak sanggup minta kurang 5, balik lagi. Wahai Nabi Muhammad, umatmu tidak sanggup minta kurang, balik lagi. Antum mau tahu alasan simpel Nabi Musa? Padahal bisa memerintahkan, bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, engkau minta kurang 45, umatmu nggak mampu. Tapi Nabi Musa milih untuk biar Nabi Muhammad bolak-balik. Disebutkan oleh Syekh Muhammad Al-Maliki bahwa Nabi Musa melakukan hal tersebut, disuruh bolak-balik baginda Nabi Muhammad daripada langit ke-7, langit ke-6, sampai kemudian ke Sidratul Muntaha, jumpa sama Allah, balik lagi ke Nabi Musa, balik lagi ke Allah, balik lagi ke Musa, balik lagi kepada Allah. Alasannya cuma satu, supaya Nabi Musa bisa berlama-lama memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Nabi Musa ulul azmi pun dia tahu kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Dulu Nabi Musa juga yang minta jadi umat Nabi Muhammad. Cemburu Nabi Musa. Cemburu sama siapa? Cemburu sama antum yang duduk sekarang. Nabi ulul azmi minta kepada Allah, ya Rabb faj'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Seorang Nabi dapat titah Rasul, minta kedudukan yang kalian sedang dapati sekarang. Saking gak bisanya Nabi Musa rela, kalau bahasa kasarnya, ngerjain baginda Nabi Muhammad supaya ini mata Nabi Musa bisa lama-lama memandang wajah Rasulullah, supaya ini mata Nabi Musa bisa lama-lama memandang wajah baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, jangan sampai mata kita di dunia tidak pernah memandang wajah Rasulullah. Sayyidah Aisyah mengatakan, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celakalah bagi orang yang tidak bisa memandang wajahku di hari kiamat. Tanyakan sama diri kita, kira-kira nih di hari kiamat mata ini bisa memandang wajah Rasulullah ataupun tidak? Tanyakan kira-kira ini mata
bisa memandang wajah indahnya baginda Nabi Muhammad, wajah bercahayanya baginda Nabi Muhammad, mata indahnya baginda Nabi Muhammad, yang bahkan wajah tersebut disebutkan oleh para ulama lebih indah daripada bulan purnama, yang bahkan wajah tersebut disebutkan adalah wajah yang dirindukan oleh penduduk Makkah, yang disebutkan adalah wajah itu adalah wajah yang dirindukan oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad, yang para sahabat mengatakan setiap kali aku memandang wajah Rasulullah aku merasakan jatuh cinta berkali-kali di hadapan baginda Nabi Muhammad. Yang wajah tersebut dari perempuan-perempuan daripada Bani Najjar, mereka berteriak bernyanyi untuk baginda Nabi Muhammad. Mereka berteriak bernyanyi untuk baginda Nabi Muhammad. Alangkah indahnya hidup kami bisa punya tetangga Nabi Muhammad. Mereka merasa gembira dengan adanya baginda Rasulullah. Mereka gak mampu nahankan dirinya kegembiraan dengan baginda Nabi Muhammad. Ya ikhwan wa ikhwati billah, 1400 tahun kita kepisah sama Nabi Muhammad. 1400 tahun kita terbentang waktu dengan Nabi Muhammad. Terus masih kita biarkan hati kita juga terpaut jauh sama Nabi Muhammad. Wala sholah, wala sholawat, wala doa, wala zikir, wala talib al-ilm. Tak ngerti namanya jaga sholat, tak ngerti jaga sholawat, tak ngerti jaga ilmu, tak ngerti nuntut ilmu, tak ngerti untuk menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad yang difikirkan berhari-hari. Sakitkan hati baginda Nabi Muhammad, sakitkan hati baginda Nabi Muhammad, sakitkan hati baginda Nabi Muhammad. Kalau cuma tahu sakitkan hati baginda Nabi Muhammad, apa bedanya kita dengan orang kafir Quraisy yang mereka melemparkan kotoran kepada wajah baginda Nabi Muhammad? Kita lemparkan kotoran maksiat ke hadapan wajah baginda Nabi Muhammad. Bedanya apa kita? Nabi diutus oleh Allah Isra wal Mi'raj karena kafir Quraisy telah melampaui batas menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Saya khawatir kalau Nabi Muhammad hidup di zaman sekarang, Allah Ta'ala barangkali berkali-kali membuat Nabi Isra wal Mi'raj karena perilaku daripada umat Nabi Muhammad. Kalaulah perlakuan orang kafir Quraisy bisa membuat Nabi Muhammad diberangkatkan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langitnya Allah, kalau melihat perilaku ini umat, saya khawatir Nabi Muhammad perlu tiap bulan untuk pergi Isra wal Mi'raj. Nabi pergi ke langit, Nabi pergi ambil titah sholat. Ya ikhwan, Rajab udah lewat, bulan Rajab udah lewat, tinggal masuk bulan Ramadan. Malaikat Jibril pernah berkata kepada baginda Nabi Muhammad saat mau naik khutbah, dan Nabi Muhammad mengaminkan bu'dan, celaka, celaka bagi orang yang masuk bulan Ramadan, bagi orang yang masuk dalam bulan yang penuh pengampunan, bagi orang yang masuk dalam bulan yang penuh rahmat. Dia keluar dari bulan Ramadan, Allah Ta'ala belum ampunkan dia punya dosa. Faqulu amin, maka katakan amin wahai Muhammad. Nabi Muhammad mengatakan amin. Saya yakin kalau antum semua datang ke Tengku Tengku, datang ke ustaz-ustaz, pasti minta doa karena yakin bahwasanya doa ustaz atau Tengku atau abu tersebut atau habib tersebut akan dikabulkan oleh Allah. Saya yakin itu sultannya kita kepada para ulama. Akan tetapi mana yang lebih tinggi daripada derajat doa daripada doa yang ini? Yang doa adalah malaikat terbaik daripada seluruh para malaikat Jibril. Yang mengaminkan adalah nabi yang terbaik daripada seluruh anbiya wa rasul. Mustahil ini doa tidak akan didengar oleh Allah. Kalau Nabi udah bilang dan celaka beneran. Bulan Rajab udah lewat, tempat kita introspeksi diri, tempat kita ngelatih diri kita untuk jaga sholat kita, jaga puasa kita, jaga kita punya akhlak. Karena orang yang bakal sukses di Ramadan adalah orang yang sukses di bulan Rajab. Kalau dia tidak bisa jaga bulan yang dimuliakan oleh Allah, jangan harap di Ramadan antum bisa sukses. Kalaupun sukses itu karena usaha antum yang berat, antum pengen berubah. Tapi ya ikhwan, dijaga sholat, dijaga sholat sebisa mungkin walaupun nyawa taruhannya. Karena puasa disyariatkan di bumi, zakat disyariatkan di bumi, haji disyariatkan di bumi. Cuman sholat satu-satunya ibadah yang Allah Ta'ala syariatkan kepada baginda Nabi Muhammad sedang Nabi Muhammad berada di langit. Cuman itu ibadah yang disyariatkan di langitnya Allah, dalam keadaan terdekat dengan Allah,
supaya kita memahami salat adalah koneksi yang terdekat untuk seorang hamba bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayol hadirin, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kalau kita sebutkan bahwasanya dalam Al-Quran alladzi barakna haulah, yang dimana diberkahi Masjidil Aqsa dengan kedatangannya baginda Nabi Muhammad, guru kita Kiai Haji Mufti Ahmad Nasir mengatakan alladzi itu bukan balik kepada Masjidil Aqsa, akan tetapi balik kepada baginda Nabi Muhammad, yang sehingga perjalanan yang ditunggu-tunggu oleh para malaikat, yang ditunggu-tunggu oleh para penduduk bumi, yang ditunggu-tunggu oleh para anbiya dan rasul, perjalanan menunggu sang tercinta yang akan berjumpa dengan yang maha mencipta. Nabi pun waktu dikasih kabar sama Allah, Nabi disuruh berangkat mau jumpa sama Allah. Nabi mau berangkat disuruh jumpa sama Allah. Ya Allah, siapa hambanya Allah tidak senang bisa jumpa sama Allah? Tapi takdirnya kita di dunia, hukum kodratnya kita di dunia, takdirnya kita, tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah, berjumpa dengan Allah semasa hidupnya di dunia. Dan itu hukum baku yang dibuat oleh Allah. Bahkan Nabi Musa pun tidak mampu untuk bisa bertemu dengan Allah. Akan tetapi Allah Ta'ala hapus hukum tersebut untuk Nabi Muhammad. Akan tetapi Allah Ta'ala hapus ketentuan tersebut untuk Rasulullah. Bahkan Allah Ta'ala yang memberangkatkan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah. Sudah hukum itu dihapus, Allah pula yang berangkatkan Nabi Muhammad. Kurang mulia apa Nabi Muhammad? Kurang hebat apa Nabi kita Muhammad? Diberangkatkan oleh Allah. Yang disebutkan bahwasanya perjalanan tersebut alladzi barakna haulahu, maka yang akan mendapatkan keberkahan daripada perjalanan tersebut adalah setiap tempat yang dipijaki oleh baginda Rasulullah. Semua lagi nunggu keberkahan. Arsy-Nya Allah nunggu mana baginda Nabi Muhammad. Rindu sama Rasulullah karena arsy makhluk Allah. Kursi makhluk Allah nunggu kapan Nabi Muhammad datang. Langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, semuanya nunggu baginda Nabi Muhammad, menunggu keberkahan daripada baginda Rasulullah. Kita lahir tidak minta jadi umat Nabi Muhammad. Kita lahir tidak request Islam pula, jadi umat Nabi Muhammad pula. Akan tetapi tidak mengerti arti syukur tentang baginda Nabi Muhammad. Maka ya ikhwani wa ikhwati fillah, mudah-mudahan malam yang full barokah daripada baginda Nabi Muhammad, daripada keagungan peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, yang dimana perjalanan tersebut bisa merusak hukum akal manusia di dunia maupun di langit. Ya Rabb, sebagaimana perjalanan yang agung tersebut, perjalanan yang luar biasa tersebut, maka jadikanlah hati kami hati yang luar biasa. Maka jadikanlah hati kami hati yang penuh keagungan dengan akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Maka jadikanlah hati kami ya Rabb sehingga Engkau pantas memandang kepada hati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersimpuh, kami menajat kepadamu ya Allah, kami meminta di hadapanmu ya Allah, dengan rahmat dan keberkahan Nabi-Mu yang Engkau bagikan kepada seluruh penduduk langit dan bumi. Engkau bagikan keberkahan tersebut, Engkau jadikan Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, fawasi' rahmatan Nabi Muhammad, maka luaskan rahmatnya baginda Nabi Muhammad sehingga Engkau cukupi semua hati-hati kami dengan rahmatnya baginda Nabi Muhammad. Engkau jadikan hati kami adalah hati-hati yang mencintai baginda Nabi Muhammad. Engkau jadikan hati kami ya Rabb adalah hati-hati yang dimana di dalam hati kami terdapat akhlaknya baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, kalau hati ini ya Allah kami pernah mencintai selain pada baginda Nabi Muhammad ya Allah, maka gantikanlah cinta tersebut dengan baginda Rasulullah. Kalau Allah ya Rabb di dalam hati kami terdapat cinta kepada selain baginda Nabi Muhammad, ya Rabb, Rasulullah demi Allah ya Allah, kami tidak ridha kalau kami nanti di akhirat berjumpa dengan Nabi Muhammad sedangkan Nabi Muhammad melihat kepada hati kami yang tidak mencintai baginda Rasulullah, yang Nabi Muhammad memandang kepada hati kami yang tidak menginginkan berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad. Ya Rabb, semua yang hadir ya Allah, yang niat hadir, yang mengambil andil, yang membantu kepada ini majlis sehingga terselenggarakan daripada syiarnya Allah yang begitu luar biasa ya Rabb. Semua yang memiliki andil, baik andil hadir maupun andil dalam segala bentuk apapun ya Allah,
jadikan orang itu adalah orang yang paling diberkahi oleh Allah. Jadilah orang itu ya Allah orang yang paling diberkahi dengan berkat baginda Nabi Muhammad. Ketika semua Isra wal Mi'raj, semua tempat yang dimana diduduki oleh baginda Nabi Muhammad, tempat tersebut akan menjadi tempat yang berkat. Maka jadikanlah baginda Nabi Muhammad duduk di dalam hati kami, sehingga hati kami dipandang berkah oleh-Mu ya Allah. Hati kami dipandang ridho oleh-Mu ya Allah. Hati kami dipandang ridho oleh Nabi-Mu ya Allah. Ya Rabb, kami munajat minta sama-Mu ya Allah, di hadapan-Mu ya Allah, berkat Nabi-Mu ya Allah. Ampunkanlah kami punya dosa ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Angkat kami punya derajat ya Allah. Ampunkanlah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkan dosa orang-orang tua kami ya Allah. Maka berkailah umur kami, umur orang tua kami, umur keluarga kami ya Allah, dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan keberkatan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan ya Rabb, jadikanlah kami dan keluarga kami, anak-anak kami daripada orang-orang yang bisa menjaga amanah solat-Mu ya Allah, yang bisa menjaga amanah solat daripada Nabi-Mu ya Allah, yang bisa menjaga seluruh ibadah kepadamu ya Allah, yang senantiasa hati ini bisa bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami, keturunan kami, selamatkanlah kami semua keturunan kami ya Allah daripada siksa api neraka, daripada azab api neraka ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah, bersama baginda Nabi Muhammad, bersama baginda Nabi Muhammad, bersama baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Apalah kenikmatan syurga kalau di dalam syurga mata ini tidak bisa memandang wajah baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Apalah kenikmatan syurga kalau tangan ini tidak bisa mencium tangan mulia baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Apalah keuntungan masuk ke dalam syurga kalau diri ini, tempat ini ya Allah tidak bisa duduk bersama baginda Nabi Muhammad. Maka takdirkanlah kami yang duduk di majlis ini ya Allah bisa duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Sebagaimana kami agungkan daripada perjalanan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad, maka izinkan kami duduk di hadapan baginda Nabi Muhammad. Dan tatkala itu baginda Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra wal Mi'raj, izinkan telinga kami untuk mendengar daripada mulut baginda Nabi Muhammad cerita tersebut, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendengarnya, sebagaimana Abu Jahal mendengarkan tapi dia mendustai. Yang insya Allah ya Rabb, ketika kami mendengarkan cerita tersebut daripada baginda Nabi Muhammad, kami akan mengatakan sebagaimana perkataan daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, awadala ada Rasulullah. Apakah yang mengatakan itu Muhammad? Apakah yang mengatakan itu adalah Rasulullah? Kalau yang mengatakan itu Rasulullah, bahkan lebih daripada itu, kami akan percaya kepada Nabi Muhammad, kami akan percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan ditutup oleh orang tua kita Sayyidina Habib Muhammad ibn Ali bisa akhir marhaba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan wa fi ni'amahu kafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa laqad ja'ala shartan na'ti man awsafahu ta'yil qulub وهي جل شجانا وما غنثنا عليه فما يساوي الظلم منا أو يكون ثنانا لكن ربا بالسرائر قد دعا لما به صفة ربنا وأدانا وإذ انتهجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للوعد الأعاد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وعبيده وصفيه زين الوجود به الإله أبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال
واغفر ذنبنا ولا تؤخذ ربي إن أخطأنا واسلك بنا في نادي طه المصطفى ثبت على القدم بخطانا أرنا بفضل منك طلعت أحمد في بهجة أين الرضا ترعانا واربط به في كل آل عبلنا وعبانا من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائيا في جمعنا هانان بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من هدانا وانظر إلينا وانظر إلينا وانظر إلينا واسقنا كأس لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح لنا جبانا يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس يا ربي واجمعنا في دارك الفردوس رجانا يا ربي واجمعنا وأحبابا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صلي عليه وآله ما أركت والسماء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص والموعظة أجركم الله. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم العظيم سلطانه. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أتي بما بفضلك وجودك ثواب ما قرأنا من مولد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وأهل بيته وذريته وأصحابه أجمعين. خصوصا منهم إلى روي سيدنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى والفقيه مقدم محمد بن علي علوي وإلى روي مقدم ثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد سقاف وإلى ركب الحبيب عبد الله بن أبو بكر عادروس وبن أبو بكر بن عبد الله علي دروس العدني. ثم يرسل الإمام فخر الدين الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي أجل بن سالم. ثم يرسل الإمام صاحب لا تبكت بالأنفاس الأبي عمر بن عبد الرحمن الأطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس. ثم إلى صاحب لا تبكت بالإرشاد وغيث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصولي وفراي. ثم إلى ركب الحبيب علي بن محمد الهبشي وأصولي وفراي. ثم إلى الملك كتب الأبي أبو بكر بن محمد سقاف قسي وأصولي وفراي وتلامذته. ثم خصوصا إلى روي من اجتمعنا هنا بسببه إلى المرء محمد سبأن بن همدني وأصوله وفروعه والمنتسبين إليه خاصة. ثم إلى روي والدينا ووالديكم
وأموات المسلمين عامة وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى وتلألأ بين أيديهم واجعل إجابة لهم من النار وستر لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلغ من الفردوس أعلى منازلها واكتب لهم من الحسنات تأجل وأوفاره واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم من خلفة الحسنة والأجب صالح اللهم دخل في قبورهم الريحة والفسة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين أعان اللهم ارحم تضرعنا واجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بصلاة أعمالنا وأعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا واجعل خير كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عليها يا عيون وأمد عليها يا مميت وبعدت عليها يا باعث وارفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وسعة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة